clear tu te chibai le vekule tun tum kan video chuan Mizoram chung le pon Hnaruak sang dil thei te kan en ho le don ani ama saberin SSC combined graduate level examination sangni le somni pali SSC chuan graduate pass tan group B le C Hnaruak ala le don ta a post work zong sa thi sin khat sang sari zasari somni pasari ani auditor accountant UDC tax assistant sub inspector inspector assistant audit officer inspector of income tax excise inspector assistant enforcement officer junior statistical officer division accountant kan tiang chi te kha ani hlo hi a hna zirin pay level 4 5 le 6 te an ni dona pay level 4 singni sanga zanga tanga singria sang khat le za pay level 5 singni sang kwa zani tanga sing kwa sang ni le za thum pay level 6 sing thum sanga zali tanga noi khat sing khat zani somli pay level 7 singli sangli zakwa tanga noi khat singli sang ni le zali inkar an hlo dona ni deal theite graduate pass chin tan khana deal thei dona graduate result kha tan po khan adil thei dona ni ama ero chu result kha august ni khat sa ni somni pali ralma nge khanin achuak man turani result khan nei man turani ani lo chuanin an deal thei don lawani computer certificate compulsory ani lem lawani age limit kumsom pariya tanga somni pasari sompariya tanga somthum somni tanga somthum inkar tan khanin category sang ahna zir khana dil thei dona SSC tan kumnga ngai na thiamna om dona ni advertisement lama khan chiang zokin kan lo endon nia apply dan tur SSC online website ssc.gov.in atangin apply turania apply link hi hemi video description apo hianin kada ani apply thiam lo tan tutorial video hemi video description a tho khanin a link kada a kan lo endon nia application fee SSC tan joy omdon lovani general tan chuanin chengza joy omani selection process a hianin written exam computer based exam omdona personal interview ero hi chu omdon lovani tier 1 le tier 2 exam kha omdona MCQ ani donani 0.50 negative mark pakhat kan ti diklawa piang khanin 0.50 an kat zel donani tier 1 syllabus general intelligence and reasoning 25 question 50 marks general awareness 50 marks qualitative aptitude 50 marks English comprehension 50 marks te ani dona tier 2 exam syllabus chu advertisement lama khanin chengzokin kanlo ento maidonia video description a khanin advertisement a download theani exam center chu aizola exam center hi kan nei dona Assam emo Guwahati emo khatiang khanin kal angai don lovani aizola khani kan exam thei donani last day chu July ni somni le pali aniyang application form fill up diklo te tan form edit le correction ti theina hun hi ni hnian hong dona August ni soma le ni som pakhata khan correction kha ati thei donani tier 1 exam hi September October vela beisai ania tier 2 exam hi December vela beisai ani bokani panhina chuanin UD&PA department Hnaruak en leila inspector of sanitation post pathum arwaka regular anget ala kan donani posting na mun tur hi mamit dudo saitual dudo ale aizol UD&PA office ate khana ni donani lo hi pay level 5 ani dona singni sangkwa zani tanga singruk sangli le zasarin kar khan lo donani thiam nangai te graduate to photan khani na deal theya tin diploma in public health and sanitation certificate nei emo diploma in sanitary inspector training course nei tan khan adil thei don bokani kumsom pariya da tanga somli le pahni in kar tan bikin SSC tan khan dil thei ani donani computer proficiency a hian DCAMO CCAMO triple C aing ber kha nei angai donani Mizo language proficiency b kha en le taila class 10 le achung lama Mizo subject la te tan emo MILA Mizo subject la te tan khan Mizoram chung ani emo pon ani emo Mizo language proficiency test kha ma chon angai lava class 10 emo achung lama Mizo subject alanna mark sheets khathil tel mai turani class 10 le achung lama Mizo subject la lo te tan chuan Mizo proficiency option a khanin no da turania Mizo language proficiency test khanei turani donani written test nei hun hi nakina website lama khan anon talang le donani UD&PA website lama khan kan longai chang donia deal dan tur
dil na form hi UD&PA department website udpa.mizoram.gov.in khanin download thei ani dona khami application form kan download kha kan print out lenga form kan fill up anga kan fill up zo nuwa chuanin Directorate of UD&PA Aizol Mizoram khan thelu turani donani last day 2 August ni somle pali aniyang selection process hianin written exam le personal interview dona exam syllabus department website lama khan anon da dona kan lo ngai ven don nia exam hun le mun tur te po hi department website lama thau khan anon ta lang le donani pathumna chuanin transport department waya Hnaruak enforcement sub inspector ESI post paruk an la dona regular anghet vekani donani lo hi pay level 4 sing ni sanga le zanga tanga singa sangruk le zariatin kar ani dona deal tura thiam nei ngaite class 12 HSSLC pass chintana deal thei dona computer certificate DCMO CCMO thiam na khanei angai donani Mizoram Middle School standard chintal thiam angai bokani deal tu chukum som pare tanga somli le pahni in kar ani turani a bikin ST le SC akhan ST candidate service lo nei to Sawrkar lo thok to de tan chuan kum somli le panga thlengai na thiam na thei donani deal dan tur en leila deal form hi Mizoram Transport Department website transport.mizoram.gov.in atangin download thei ani chumi chu kan print out lenga form kan fill up lenga chumi hnuwa chuan establishment section Directorate of Transport Aizol Tuikwal South near Vanapa Hola khanin office hun chungin submit turani last day 2 July ni somle pasari sang ni le somni pali thleng ani yang application fee hi cheng za le somnga SSC tanen dona general tan chuan cheng za ni choi angai donani selection process hianin a written exam le personal interview dona written exam khanin paper 1 le 2 marks ni ve pu ani donani paper 1 general knowledge marks general English 50 marks essay writing 30 marks English comprehension 23 marks chuan paper 1 khan marks ni ani dona paper 2 hian simple arithmetic marks basic computer knowledge marks total marks ni ani donani English essay le comprehension ti lo zong hi chu question kha MCQ veka set ani donani tin negative mark don lawani advertisement application form exam syllabus download theina link chu video description hian oma kan lo check out don nia exam hun le mun tu te chu transport department website lama khan anon ta lang le donani palina chuanin group D 4th grade Hnaruak post somni le panga tundin huna Sawrkar department maya group D Hnaruak chu post somni le panga ani higher and technical education post pakhat PE transport department post pathum PE agriculture department post pakwa PE art and culture department post panga PE forensic science laboratory post pahni PE rural development department post panga PE avai khanin post somni le panga arwakani class 8 pass chin kumsom pariat tanga somli le pahni in kartan dil thei ania Mizoram Middle School standard chintal thiam angai ani lo hi cheng singkhat sangkhat zakwa le somkwa ba ka khanin annual increment donani kan soi thinangin PE provisional employee hi ala nget lo contract angkha anlani wangin kumsari antho hnuwa khan a ngeta da theina chance kha dona da nge an ni hnuwa khanin pay level kha pay level 1 singkha sangriat atanga singthum sangret le zarkin kar khan hlo to donani group D Hnaruak te hi department website thewa le department office te form lak chwa download thei ani dona kan download kha kan print out tanga an office theu khanin kan submit mai donani chipchia zokin advertisement lama khan kan lo en chiang don nia video description download link kada form submit hun last day 2 higher and technical education July ni somthum pakhat transport department July ni som pasari agriculture department July ni som panga art and culture department July ni som panga forensic science laboratory July ni som le pakhat rural development department July ni som ate ani donani ole tu naya Mizoram Sawrkar waya Hnaruak atam leimaya exam inbuatsaihna tu study materials question hlui le solve paper du tan chuan ka website www.kamliana.in khan kan lo visit nga kan lo enanga kan mamote kan lo download thin donani website ta hian study materials tharlam dalu belzelania member 10 akha tokin kan lo check zeu thin don nia